Yes rero reka tubasuhuze tubifurize igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye tukaba rero tuzindutse muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 iki tuzindura rero n'amakuru agezweho tukatubazana amakuru yihuse cyane ari breaking news n'amakuru agaragaza ko ibintu byamaze kuba bihindura isura hano mu mujyi wa Goma rero nkuko amakuru ari kutugeraho nuko imirwano iri guca ibintu nkuko rero mu kanya gato tubyakiriye twakira amakuru kuva ku isa 7 gutyo saa 6 hano igoma urugamba rwe rumeze nabi cyane iyi mirwano yari yatangiye ku isa 5 isoza isa nirangira imbunda cyangwa se guturika kw'amasasu n'iki byose bikaba byahagaze ku isaha y'isa 8 urumva ibintu byatangiye rero ku isa 5 bigasoza ku isa 8 navako rwa rugamba rukomeye cyane ndetse rwamaze amasaha atari make n'urugamba rero rwabaye ahantu bita muri za Mugunga cyane rwibasira ahantu bita ngo ni Sesereka ngira ngo abantu menshi mudukurikira ndetse mwanagiye mubibona ko twagiye tubageza muri bice aha za Sesereka Mugunga no mu bindi bice hirya no hino haba ku kimashini nahe hose twagiye tuhabageza aha rero niho nibyuziyo karitsiye zibanzwemo cyangwa se zirimo imirwano aho kugeza rwose mu kanya ku isa 11 nabwo abaturage bari bakiri mu mazu bafite ubwoba bwo kujya hanze bavuga bati se ninde waba urimo kuhagenzura amaginga ya bigendanye nuko imirwano yari nyinshi cyane cyangwa se ari imirwano yabaye muri rijoro ikomeye cyane igatuma rero habaho kugira ubwoba cyangwa se gutekereza ko bashobora ndetse no kuba harimo kugenzurwa hashobora kuba hagenzutangiye kugenzurwa nizi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bigendanye nuko intambara rimeze harimo amakompora menshi cyane ndetse yewe harimo n'amasasu mato n'imbunda z'imisada gusa kugeza ubu ntabwo turamenya ngo ninde cyangwa se ni bangahe baba baguye aha hantu kuko urumva hari amasasu menshi cyane gusa usibye ko hari amakuru nava ngo tugezeho none avuga ko ngo umukecuru nyina witwa ngo ni bari colonel ni bari general katurebe padiri ngo ni general padiri uyu rero ngo niwe waguye muri bitero cyangwa se muri iyi mirwano niyo nkuru mbonye ivuga rwose ko ngo yaba yapfuye akaba rero yaratuye hano muri za n'ubundi mu nkengero ya za Goma so ubwo rero niko amakuru ameze muri iki gitondo ibintu bimeze nabi cyane ubwo rero sinzi ngo biraza kugenda bite turaza kure amakuru yandi kuri ibi bigendanye n'iyi ntambara ndetse binadushobokeye mu kanya gato tugiye kwakura muri iki kiganiro reka dushakishe umuntu uri hariya muri biriya bice kugira ngo mu by'ukuri tumenye ngo biri kugenda bite iby'uyu by'aya masasu cyangwa se iby'imirwano yaraye hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma aha katurebe kuhanga bw'ibyuma ko twamubona reka tubanze kwanza twabamaze gato tugaruke tunahita tubikora fast tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka bakunze Jeune Official ni mutwemerere tugaruke mu makuru yacu, kandi aya makuru yacu mutwemerere rwose duhite tuyakomereza cyangwa se tuyahera n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Goma aharaye imirwano ikomeye cyane. Nari maze kubabwira ko ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twabona umuntu uri hariya atugezeho iby'iyi mirwano, kuko hano mu mujyi wa Goma na ahantu dufite abantu benshi cyane mu bice bya za Masisi nayo hose. Ubwo rero ndimo ndabona atari hewani gusa nyanyandikiye nababwira ko yanyandikiye ku isaha 6:21 ambwira ati bari gutera amabombe, batiri gutera amabombe, yari amabombe, yari intambara y'amabombe, amasasu menshi ndetse n'amabombe menshi imugunga. Tuvugana hari amabombe menshi n'amasasu menshi cyane hano imugunga. Bigaragare ko byari bimeze nabi cyane, ariko mu gihe tutaramubona reka twakire turebe mugenzi wacu Vincent. Nawe ari kando kando mugenzi wacu Vincent. Reka tumurebe rero ku murongo wa telefone nibura nawe dufatikanye kureba nandi makuru, kuko ndimo ndabona n'amakuru ari kugenda ava ko ngo witwa Mbayahaga ngo yaba yapfuye, nibiri kuvugwa kuri rezo sosiyo ariko tutamenya ngo bimeze bite. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Weekend yagenze neza? Weekend twavuga ko yagenze neza mu ruhande rumwe. Vise, ubu tuvugana hano Igoma mu nkengero y'umujyi wa Goma, mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Amakuru ndimo ndagenda nakira ndi gukura ku mbone zacu cyangwa se kuri drone zacu zirara muri biriya bice, nuko haraye imirwano ikomeye cyane mu gace bitaho ni za Seserekane muri za Mugunga, ndetse ngo kugeza amasaha abaturage kuko urabona haracyari mu gitondo cya kare ngabenshi bari guhengereza mu madirisha. Babuze ubwasohoka mu nzu kuko ntabwo bazi ngo hari gukontororwa nande. Bimeze bitaye amakuru wamaze kuba uyacakira? Nibyo guhera mu masaa 6:40 za nijoro niho mu bice bya Seserika hafi y'ahitwa Mugunga bumvikanye urusaku rw'imbundano ya nini mu gihe nibura kingana n'amasaha 3. Yego. Abaturage bakatubwira yuko batazi icyateye urusaku, ariko Wazalendo yikwigamba ko ariyo yateye umujyi wagomba kugira ngo winjiremo nk'uko imishiki n'ubundi yari yabitangaje. Yego. Abantu benshi batandukanye barimo Katsuva Rodriguez, harimo Steven Wembi n'abandi batandukanye bose bari guhuza n'izi Wazalendo. Bakwemeza yuko mu 23 rero n'ubundi yaba yagabweho igitero n'abazalendo batandukanye bavuye mu bice byinshi bitandukanye, nk'uko Wazalendo n'ubundi yari yagiye bigaragaza ivuga ko itazahwema gutera umujyi wa Goma. Yego. Andi makuru nabonye nuko Wazalendo n'ubundi ngo zari zateye uno mujyi nk'uko Mishiki yabivuze, nubwo M23 yatangaje yuko zose yazifashe ko itabashije kuzifata. Cyane yuko izi Wazalendo zatewe n'umujinya no kuba ngo nanga yaravuze yuko ngo bazazitoragura zose bakazimara. Mishiki rero nyuma yuko abitangaje ko batewe n'umujyi ejo bundi agafatirwa ibihano, ariko nabonye andi makuru yuko bongeye kumutumira noneho ngo bakaganira uko batinjira mu mujyi wa Goma ku buryo bwiza. Yego. Bakaba ari cyo rero cyane ateye n'urwano noneho mu buryo nko gushimisha Mishiki no kwerekana yuko ibihano bari bamufatiye bitagira icyo bivuze. Ubona ko ari ibitero byari byateguwe ku buryo bwizewe na Wazalendo kandi byari byashyizwemo imbaraga, nubwo uruhande rwa M23 ntacyo ruratangaza ngo rutanga umucyo ku byabaye, ariko abaturage barabitubwira, Steven Wembi barabitubwira, ba Rodriguez Katsuva bakabivuga. Ubona ko aricyo kintu kiri kuvugwa mu mujyi wa Goma. Yenda nibunacya turaza kugeraho tumenye nyirizina abaturage barabitekerezaho iki, barabivugaho iki, babona iki, kuko kugera Mugunga ntabwo ari kure.
ni mu metero 9 ituma uvuye mu mujyi wa Goma. Aho umuntu yahagera akamenya amakuru ahari nibura tukaza gutangaza neza tugeze arasurutse kuko burya nabyo byatanga amakuru yo kwizerwa kandi y'igihe gihoraho. Urebye n'ubundi visiti nibyo twanagiye tugarukaho FDLR Wazalendo n'abandi bose ahangaha bavuga ko bagenda batangaza ko ngo baba rwose bari kugerageza gutegura igitero cyo kubundi ku wa 15 ngo bateguraga igitero cyo gufata umujyi wa Goma ndetse akanakomeza no mu Rwanda. So rero navuga ko ahubwo nubwo bundi byari bisa naho binateguwe kuba rero ibi bintu byaba rwose ntekereza ko ntago byatungoye zintare za Saramwe. Uvuze ukuntu ngo nanga yavuze ko batugomba gutangira kugenda bafata uwitwa Umuzalendo wese hano mu mujyi wa Goma, uranyibutsa kuko nanjye hari amakuru nanamaze kumenya ko hano Goma ariko ngo bari batangiye kugenda babashakisha kuko hano ngo harimo abamaneko benshi cyane bize ngabo cyangwa se bo ku ruhande rwa Kinshasa. So rero iyo operation nkuko warubikomojeho ikaba ngo ariyo mpamvu ngo iri kugenda ikorwa. So ubwo rero nava ko turamenya abaturage turaza kwifashisha abaturage bari hariya kugira ngo tumenye ngo bimeze bite. Uko bigenda kose turaza no kugera kuri tere nabyo biba byiza kugira ngo dutanga amakuru nyayo y'impamu, ariko ibiriho bivugwa nyine nuko kandi twumvaga n'amasasu n'ijoro n'amabombe nuko kano gace ka Seseri kakarayimo imirwano ikaze kandi ikomeye. Hanyuma bise dukomeje rero n'andi makuru ubwo ahareka tube tuhava twerekeze no kuzindi ngingo zikomeye cyane kuko amakuru yo ntabwo ari imirwano yaha gusa ikomeye. Tukira ahangaha nanone ndimo ndabona amakuru avuga ko Trump yaba yasabye Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugira ngo atoze igisirikare cye bihoraho ndetse binakomeye cyane kibi kinyamwuga. Aribyo Trump ngo yaba yasabye Tshisekedi ndetse nanavuka avuze ngo byakabaye ari ibintu bigomba kuba byanaviramo Tshisekedi icyaha bigendanye n'ibyo kintu, ariko ukabona ko ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo ntibabyitayeho, ahubwo baramubwira ati bireka ibi ngibi tugira ikintu tugufasha. Vise bimeze bite ibya Trump na Tshisekedi? Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiranye amasezerano n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byerekeranye no kuba imyitozo nk'uko Tshisekedi yabyifuzaga, yagiye ko babaha imyitozo ndetse bakabaha n'ibikoresho bibafasha guhangana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, ariko cyane bakavuga M23. Yego Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine yamaze gushyira itegeko hanze rivuga ko Kinshasa ikwiye kureka gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikoresha abana, ndetse basaba kino gisirikare yuko cyarekera kuruta abana mu gisirikare cyabo kugira ngo babashe kubafasha mu buryo buhoraho nk'uko iri tegeko ribivuga. Bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gutanga umusanzu mu kurinda ubutugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gucunga umutekano ndetse no gutoza igisirikare n'igipolisi no kubaha amakuru y'ubutasi nk'uko Kinshasa yabyifuzaga. Noneho ariko bagasaba Kinshasa yuko ikora ibishoboka byose igakura abana mu gisirikare barimo, ndetse ikanarekeraho kuba yatumiza abandi bana ibashyira mu gisirikare kugira ngo ubwo bufatanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika biremerera buzahoreho kandi buzamare igihe kirekire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikavuga yuko icyo ziyemeje ari uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuba itekanye, igakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babisinyanye. Nta mwana uri mu gisirikare cyangwa nta mwana ujyanwamo n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ibakoresha nayo bakayihiga bukware nk'uko itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga. Noneho Tshisekedi nawe rero agashyira mu bikorwa ibyo asabwe, nawe ibyo asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose akabiha. Ibi byaje binakurikira n'ubundi irangizwa ry'amahugurwa yatangwaga n'igihugu cy'Ububiligi ku basirikare mu bice bya Kindu, ariko bikavuga yuko ayo mahugurwa n'ubundi agiye kwimurirwa mu bindi bice yakorwaga n'igisirikare cy'Ububiligi, yakaba agiye kwimurirwa mu bindi bice. Ubwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikazaza ziyongera ku Bafaransa, ku Babiligi, ku Bacanshuro, ku Barundi, ku Batanzania, Afurika y'Epfo,
Angola n'ibyo bihugu byose kuko byagiye bigirana amasezerano na Kongo mu gutoza igisirikare cyabo ndetse no kugiha ubumenyi bukwiye mu byerekeranye na gisirikare, ariko bakanasangira amakuru y'ubutasi mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro bitandukanye ndetse no kurwanya iterabwoba nk'uko bagiye babisinya mu bihe bitandukanye. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zikaba zivuga yuko zizafasha Kongo ibyo ngibyo bifuza kandi bikagerwaho ari uko bakoze ibyo basabwa kandi bakabikora mu buryo bwiza kandi mu gihe byihutirwa badatinze, kuko Leta zunze ubumwe za Amerika zavuze yuko mu gihe Kongo itabikora mu gihe cyihutirwa kandi vuba ngo ibikore nk'uko babishaka, ishobora no gukuramo akayo karenge ntibe byabatoza nk'uko yabibemereye, kuko Leta zunze ubumwe za Amerika zigaragaza ko ikoreshwa ry'abana ari kimwe mu byaha by'intambara kandi ibyaha byibasira inyoko muntu, ikavuga yuko leta ishobora gukorana n'igisirikare gikoresha abana cyangwa gikora ibintu bitandukanye no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko byatangajwe na Departement y'Amerika. Yes, vise rero sinzi niba hari n'izindi update kugira ngo uzitugezeho tubone rwose dukomeze tushakishe n'andi makuru igoma. Mu mujyi wa Goma n'ubundi haravugwa urupfu rutunguranye rw'umukecuru bibyara uwo bita General Padiri. General Padiri uramuzi yuko ari umunyamurenge upfungiye i Kinshasa, ariko usanga akaba ari n'umusirikare ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko nyuma y'uko aketswe ibyaha bitandukanye bikora na FM23 yaje gufungwa. Hari amakuru twabonye avuga yuko mama w'imyaka 90 yaba yatewe n'amabandi ndetse akitwa. Ikindi umwe mu bana babaga mu rugo rw'umukecuru bita Claude nawe yacimuswe n'abantu bataramenyekana ko kugira isaha ntawe uzi irengero rye nk'uko byatangajwe n'abantu batandukanye, ariko ba hafi n'umuryango w'uyu padiri nk'uko bivugwa. Uyu padiri akaba yari yashinzwe na wa mukobwa bita Fami yuko yagize uruhare mu kwica musaza wiwe, ariko akaba nta bimenyetso bigaragara byemeza ibyo Fami yavuze yuko musaza we yishwe n'umupadiri akoresheje ibitsinga byari biragaragara. Aravuga rero yuko aryamye na nyuma y'ayo magambo Fami yavuze. Ikindi kivugwa n'ubundi ni ihagarikwa rya wa muhanda ni rute nimero 5 uva Uvira ugana Bukavu. Yego, nyine wahagaritse ku mabwiriza y'igisirikare cya FARDC ndetse n'abazarendo kugira ubwoba yuko yashobora kwinjira muri santere ya Uvira. Ikivugwa muri turi naho ni abasirikare babiri ba komando bo muri kampani bita Kayenji and Hours bishwe, ariko akaba hari n'abasirikare batatu barinda nabo bimaze kumenyekana yuko nabo baguye mu gice cyatezwe na ADF ejo ku mugoroba nk'uko byatangajwe. Urumva yuko ni ibibazo biba bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho hatapfuye abasivili harapfa abasirikare, ahatapfuye abasirikare harapfa abapolisi. Ubona yuko ibibazo bigenda byiyongera. Ibyerekeranye rero n'iraswa rya Mugunga naho abantu benshi baracyabigarukaho bakavuga bati umutekano w'abaturage ubu ngubu ASM 23 birawucunga gute. Byose ni ibintu turaza kugenda tugarukaho. Tugarutse kubera kuratira rwabo hagati, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje yuko yagira ibiganiro na Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian kuri telefone. Avuga yuko yasabye Perezida wa Iran guhagarika ibitero mu bihugu bitandukanye, yamusaba yuko kandi yahagarika ubufasha aha Hezbollah yo muri Liban. Fransa bukavuga yuko buzakomeza gukora ibishoboka byose kurinda inyungu zabwo ndetse n'inyungu z'abafatanyabikorwa babo nk'uko abivuga. Rero Perezida Emmanuel Macron avuga ibi mu gihe Trump avuga yuko azakomeza ibitero bikomeye kuri Iran. Iran ikavuga yuko nayo idashobora kubihagarika itije Netanyahu cyangwa itije Perezida Trump, kuko hashyizweho miliyoni 90 z'amadolari ku muntu uzabasha kwica Trump. Emmanuel Macron akagaragaza yuko igihe kigeze kugira ngo ibi bitero bihagarare bya Iran ku bihugu by'inshuti na Amerika ndetse n'ibihugu by'inshuti n'Ubufaransa mu buryo kugira ngo umutekano uboneke. Perezida w'Ubufaransa rero agashinja Perezida wa Iran kugira gahunda yo gukora ibitwaro
kirimbuzi nk'uko yabivuze, kandi agashinga ikigihugu gushinga umurongo wa hormone, agasaba ikigihugu kuko cyakora ibishoboka byose mu maguru yihutirwa tugafungura no muhora noneho ibikomoka kuri peteroli bikagera mu bice byose by'isi nk'uko yabitangaje. Ibivuga nanone nuko ibirindiro by'ingabo za Iran biri ahitwa Hamadan mu burengerazuba bwa Iran bimaze kurasa bikomeye na Israel mu Leta za Amerika mu bitero bikomeye byo gushyira iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Iran nk'uko Amerika ibivuga. Ukraine nayo Perezida Volodymyr Zelensky yemeza yuko inzego z'ubutasi bwa Ukraine zabonye amakuru ko Uburusiya bufasha Iran mu kwerekana ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Akavuga yuko Afurika nayo yagakwiye kugira icyo ikora noneho igafasha Ukraine kubona ibirindiro cyangwa gushyira indege zabo za drone. Abanyafurika ntabwo barabivugaho, ariko ibihugu bitandukanye byagiye bigaragaza yuko bitakwivanga muri iyo ntambara. Trump yateye utwatsi Volodymyr Zelensky nanone wifuza kumufasha mu guhangana n'ibitero bya Iran yifashishije drone bikabwa ku nyungu zayo biri mu burasirazuba bwa hagati. Ibinyamakuru byo mu Burayi bibitangaza. Tehera nabo bakavuga yuko televiziyo zaho zikomeje gutambutsa ijambo rya Muchtar Tamanov ikangurira abaturage gushakisha umutwe wa Trump nk'uko babivuga. Tehera nanone bari batangaje yuko bice umuyobozi wa Israel Netanyahu rero gutora niba ari wabitoye cyangwa niba ari ibiro bye biza gutora videwo yerekana ari kunywa icyayi, ariko Twogarame Singuma n'amashusho yakozwe na AI ariyo n'isuzuma amashusho yakozwe niba ari ya AI yitwa Claude yagaragaje yuko aya mashusho yanyitanga ari kunywa icyayi 96% ari amahimbano yakozwe n'ubwenge karemano butari karemano, bigaragaza yuko iyi video kuko ishobora kuba yahinduye aho ko Netanyahu akaba yariswe nuko Iran bitangaza no bakabica. Minisiteri y'ingabo mu Rwanda yo yatangaje ko kuva ku wa 12 Werurwe 2026 imaze guhagura drone zirenga 250 mu gitero cy'igihugu kibutugabwaho mu bice bitandukanye mu Ukraine nk'uko ikigo cyabo ikunzwe ibya gisirikare cyatangaje. Vise ibyamba yahaga ndi kumva biri kufa ko yaba yarashwe byo urabivuga hiki? Ntabwo ngenda ibona kubera yuko yahaga urumva ntabwo ajya ku rugamba bavuga yuko ngo yaba yarashwe muri Uvira, kandi ejo ngiye nabonaga ikiganiro yakoranye na yacu nakunda kuvugiraho nabifata nk'ibihugu. Yes, reka tukure kure dukomeze dukurikirana amakuru yandagezweho. Urakoze cyane. Nguko rero murabyumva ko ibintu byakomeye, ibintu byafashe indi ntera. Reka rero dukomeze dushakisha amakuru, turaza kugaruka abandi masaha tubaha n'andi makuru ribuze kubagezweho. Ciao.